Je me présente, Akram Chokri, l'ex-mari, le mari de Madame Benaziza, puisqu'on est en instance de divorce. Madame عرفتها بوجهها وبعد العرس ولات وجه واحد آخر. Elle et sa maman, surtout sa mère. Elle était sympa, on était très bien là. بعد العرس قلبت ولات حاجات تخمم كان في الفلوس. أول ما عرفت مرام c'était en juillet 2009, juillet ou juin. Juillet ou juin 2009, c'était quelqu'un de sympa, une étudiante normale معناها بعد petit à petit معناها خطبنا بعد ما كل شيء معناها avant مكتوب عرفتها avant مكتوب بعد مكتوب اختارنا بعضنا كل شيء ولا وقتها ميديا ولات لا ستار entre guillemets مدام بنعزيزة. Donc petit à petit ولات je ne sais pas انا هكا ظهرت لي ما نعرفش كيفاش يشوفوها العباد. Oui, je suis là pour répondre à ces accusations en fait. De Madame Mode, elle a écrit on m'a cambriolé ma boutique. D'abord, c'est pas sa boutique, c'est la mienne. Je l'ai financée. Je l'ai financée pour elle. على خاطر نجم نقولوا entre couple معناها marié. ما فماش حاجات هذوما من بيناتنا انا جيت فينانسي ولا انت tu m'as financé. C'est n'importe quoi هذوما متاهات ندخلوا فيهم نتاع واحد. C'est pas mon niveau non plus. C'est tout, je suis là pour répondre à ça. J'ai pas cambriolé sa boutique, c'est ma boutique. On a fait sa carte d'abord, boutique ça y est. Il n'y a plus de Maramotte. En fait, c'est la 4e ou 5e fois اللي نخلطوا نتلاقى احنا. Les deux premières à cause de sa mère وبعد quelques problèmes معناها ملي عرست انا ما عشتش حتى نهار كما قالت هي فرحانه. فهمت؟ من الاول كان ما تفهمناش كل واحد يمشي على روحه. هي مخها كان في الفلوس وحاجات اخرين ما نعرفش عليها شنو. وانا مخي مش هكاكا. انا je veux une vie conjugale que je l'ai pas trouvée en elle en fait. Comme la décision du mariage a été prise comme Meni ou Madame, le divorce aussi a été pris. Voilà, la décision du divorce a été prise Meni ou Madame, c'était kiff. متفاهمين زوز qu'on va se quitter. La vie est devenue insupportable. Beaucoup de pression, elle est très influencée par sa mère. الواحد ما لازموش زاد ينسى روحه كيفاش كان وكيفاش ولا وكيفاش ديما il doit garder le même rythme معناها يحسن شويه. الناس الكل يحبوا يحسنوا le rythme de vie. انا عايشتها معناها في حاجات imaginaires on peut dire, même des trucs imaginaires معناها. شطرت بنات تونسي يتمناو يعيشوا هكاك اكثر من شطر 80% من بنات تونسي. voilà. كما في مكتوب وقتها امها قالت جاوا يخطبوا فيها قالت لها امها جيب لي سيره صفراء وسيره بيضاء وميني ودار في النصر. فوالا هذاك شنو عندها تو مرا. لو مارياج بور مرام سيتي بلوس صفقه كو اوتر شوز امور ولا حاجه اخرى. ولا يوجه السوق راهو زاد عنده دور كبير برشا. والبنات تبارك الله عليهم في تونس معناها لو ماسك اون بو با لونلي quelque soit. Ce qui m'a plu en elle, c'était son côté physique. Elle était sympa en plus. Elle était une personne parfaite, quoi. Je suis déçu. Allez, pour ne pas le nier, je suis déçu, mais je suis soulagé en même temps. Elle est insupportable. من نواحي الكل كل شيء. Elle est trop sur ses nerfs, elle s'énerve beaucoup d'insultes, elle me manque de respect. Ça tout le monde le sait, même ses amis à elle, même sa famille. ما نحبش نتيح على النيفو نتاعي انا باش كيما نعمل كيما هي تجي في فيسبوك تقول اون ما كومبريولي ما بوتيك و ان فيت سي با سا بوتيك. ما نجمش نتيح النيفو هذايا ولا تجي تحكي عليه كلام تحكي في ظهري كلام لصاحباتها ولا لامها ولا درجه ولا امها تحكي فيها كلام تري تري غراف. ما نجمش نتيح النيفو هذايا نتاع المتاهات هذوما.